Mačkov brk, devojka u plavom, čupavo devojče, čupava kata, tršavac, crnjika ili po latinskom Nigella damascena je biljka koja se odlikuje izuzetnom prozračnom lepotom. Raste na svim vrstama tla. Jednogodišnja je biljka, ali se razmnožava semenjem sama tako da na istom mestu niče i iduće godine, pa izgleda kao da je trajnica. Stablo je visoko do 50 cm, listovi su tanki, perasti i končasti. Latice su srcolikog oblika i najčešće su zastupljene u nijansama plave boje, ali mogu biti i ljubičaste, roze i beli. Cveta od juna do septembra. Plod je velika čaura kao kapsula u kojoj se nalazi seme. Semenke su crne boje. Čaure su dekorativne i koriste se kao detalj za suve aranžmane i kebana. Ovu biljku često mešaju sa crnim kimom, ali ova biljka je isključivo dekorativna biljka, a njeno semenje se koristi isključivo u kozmetičkoj i parfemskoj industriji. Ne koristi se u ljudskoj ishrani. Kao rezani cvet se dugo održava u vodi. Ako vam se svidela biljka iz ove priče, onda je zasejte i uživajte u njenim prelepim cvetovima. Ako vam se svideo video, stisnite like i zapratite kanal.